18,000 na runners halip pa sa manlain-lain na rona kan rehiyon ang nagtiripon kaining Sabado para sa BU Fun Run 2024. Mag-aalas 5 nin aga kan magpunan daralaganan. Binangain sa tulong kategorya. May 10-kilometer run na pinuunan sa BU Sports Complex sundo sa Baltog Bridge sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Pinuunan man sa BU Sports Complex sundo sa Land Bank sa Barangay Kabaangan, Legazpi City ang 5-kilometer run asin igwa man na 3-kilometer run na binuksan para sa mga estudyante. Para kay Lovely Joy Cordovilla na first placer sa women category sa 10-kilometer run, marima na may mga siring na aktibidad, apwara sa nakakapagbaskog kaya ininin salud, may mga nabibisto pa sindangipang runners. I usually train sometimes twice a day, but consistent every week. So it's like 6 to 7 times a week. I need to be consistent in order for me to win a competition, and I need to break my record, and that's what I do always. Nasa likod kay ning Fun Run ang Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation o BUIPSR. Sigun kay BUIPSR Director Karina Sales, parte ang Fun Run sa weeklong celebration kan BU Olympics na masikad kuta kan Oktubre 22 alagad figure schedule huli kan Bagyong Christine. Sa ibong kay ni, ug masinda na nadagos na ining narealisar. Napagdesisyonan man daan ninda na nagunong pondo sa aktibidad ang itatabang maninda sa mga biktima kan Bagyong Christine. And it's been my advocacy for the university na we have to bring the university closer to community, and this is one way. Pagdating sa wellness activities, fitness activities, sports activities, PE activities, hindi kami papatalo sa BU. And napatanayan na naman namin ngayon, araw na ito, we made a history again sa Fun Run. Mientras tanto, basado sa record, 7,300 ang partisipante sa 3-kilometer run, 475 sa 5-kilometer run, as in 696 sa 10-kilometer. Harmony in diversity, celebrating our shared humanity. Ang tema naman kan selebrasyon ngunyan na taon, madurar ini sagud sa Nobyembre 29. Para sa mga barat ng Tatak Bicol, Ariello Bea.